icambere ni amakuru. Niyo ugiye gukora ikintu wenda ibyo tugiye kuvuga hari abashobora kuba barabyumvishije ariko ntibamenya amakuru yabyo ngo bamenye ngo ese bikorwa gute bigenda gute. Ariko uyu munsi twaje kugira ngo tubacire ku mayange, hanyuma ni ibintu byanditse bihari, si twebwe twabivuze, si twe twabyanditse, ni ibintu byanditse biri official mu ma website ya guverinoma ya Australia. Ati ibyo bintu rero bimeze gute? Mwana w'imurenge utwigisha iby'imurenge kuko turi mahanga hato tutibagirwa iby'imurenge. Kanyamukwe ngo w'imurenge utwigisha iby'imurenge kuko turi mahanga hato tutibagirwa iby'imurenge. Kanyamukwe ngo w'imurenge utwigisha iby'imurenge kuko turi mahanga hato tutibagirwa iby'imurenge. Oh no 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 no. Yeah. Shuti bakunzi ba Kanyamukwe ngo comedian, tubahaye ikaze mwese abadukurikirana muri studio zacu, baba baherereye muri Afrika muri rusange, ibihugu byose, igihugu cyose ubuherereye muco muri Afrika ukaba udukurikirana, cyangwa se akaba ari bwo bwa mbere ugiye kudukurikirana kubumva runo rurimi dukoresha, tubahaye ikaze. Ndetse n'abari hanze ya Afrika ku migabane itandukanye, mwese abari mu bihugu bitandukanye byo hanze, hanze mvuga ni hanze ya Afrika, ubwo turahera muri Europe yose muri rusange, igihugu wabuherereyemo muri Europe, Amerika, Canada, Australia, ndetse n'ahandi, Korea n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, henshi wenda ntabashije kuvuga mu mazina, ariko nimba udukurikirana wumva iyi mvugo yacu tuhaye tuvuga, turavuze ngo urakaza neza, turakwakiriye hano mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro cyacu rero cy'uyu munsi kirasa nkaho gitandukanye bukeya n'ibibindi twari tumazemo iminsi by'udusha twagiye tuba, ariko mu by'ukuri n'ubundi dufite ama request menshi y'abantu bagiye batubwira nyine ko bafite udusha twagiye tubabaho, ndetse yewe ahubwo bifuza nuko babidusangiza hano maze namwe tukabibasangiza. Abo ngabo turabiteguye kandi muzababona. Ndetse yewe nawe nimba hari ufite wifuza kuba udusangiza, inimero ni za zindi ntizirahinduka, nizo ngizo uhabibona muri ekara yawe hasi, uwo twandikira ukaduhamagara kuri WhatsApp, hanyuma tukakora icyo kiganiro, twarangiza nuko abantu bakaguma bakishima. Kwishima niko kwiza, biza biruta nko kurakara. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero ni ikiganiro kireba cyane, kireba impunzi, niko novuga. Ni ikiganiro kireba impunzi zifite abantu bazo muri Australia. Ni ibintu birebana n'abantu batuye muri Australia gusa. Ku bushakashatsi bwacu twakoze twasanze ari ibintu birebana n'abantu batuye muri Australia bafite abantu babo muri Afrika, cyangwa se abantu bari muri Afrika bafite abantu babo muri Australia, kuko byose ni bimwe. Novuga ngo iki kiganiro cyane nibo kireba. Icambere ni amakuru. Niyo ugiye gukora ikintu wenda ibyo tugiye kuvuga hari abashobora kuba barabyumvishije ariko ntibamenya amakuru yabyo ngo bamenye ngo ese bikorwa gute bigenda gute. Ariko uyu munsi twaje kugira ngo tubacire ku mayange, hanyuma ni ibintu byanditse bihari, si twebwe twabivuze, si twe twabyanditse, ni ibintu byanditse biri official mu ma website ya guverinoma ya Australia. Ati ibyo bintu rero bimeze gute? Ni visa y'impunzi. Iyo ni visa y'impunzi
impunzi ishaka visa n'ibyangombwa byayo by'impunzi, apana gushaka visa na pasiporo, apana gushaka visa ni wenda n'ibindi n'ibyangombwa byawe ufite by'ubuhunzi. Iyo processes wayikora neza uko imeze, wagira ibahati bakaguheza iyo visa ukagenda. Iyi fomu nayibonye ntiharashira amezi none 2 nimba ntibeshe, amezi 2 niyo yashize menye amakuru y'iyi fomu. Nabwo nari nabihawe n'umushuti wanje, niwe wabinyohereje arambwira ati ngaho soma ibyo bintu urebe ukuntu bimeze. Ndabisoma ndabireba, nsanga ni ibintu bishobora kugufasha abantu. Umuntu ufite umuntu wo muri Australia, ibi bintu bishobora kumufasha. Niyo mpamvu naje kubibabwira kugira ngo mu bigerageze, kuko ni ibintu novuga ngo bidatwara amafaranga menshi, kubera ko abantu benshi ndabizi iyo bigeze kuri bene ibi bintu baza batekereza uburyo bw'ubushobozi nyine bw'amafaranga, ariko mu by'ukuri ni ibintu bidatwara amafaranga menshi, kuko amafaranga wenda ashobora kwishurwa, wakwishura gusa wagufasha kuzuza ayo makaratasi ndetse no kuja kunotifya ibyangombwa byawe, kuko mu byangombwa wohereza ibyo ufite bya UN bisaba ko biba biri notifiye, uja kwa noteri bakabinotifya, hanyuma none ukabyohereza ari amakaratasi nyine ari notifiye. Niko bimeze kabisa. Iyi fomu ni fomu ya kunayibasomeye nyine ya visa y'impunzi. Ni visa y'impunzi, ni ukuvuga ngo iyo fomu ukuntu imeze rero, nibikunda ndaza gushiraho akantuze kayo, agace kayo gatoya, wenda murebe ukuntu imeze. Nibiza kunkundira ndabishira hano muri video, ariko nibitanakunda hano muri video, ku bantu bafite nimero zacu za WhatsApp ngizi nizi ziri hano hasi, abantu bashaka ubusobanuro burambuye kuri ibi bintu, mwo twandikira kuri WhatsApp tukabasobanurira uko bimeze. Abumva bari bigerageza bakabikora, kuko ni ibintu byo kugerageza, ntabwo ari ikintu wenda abantu hari ukuntu umuntu azavuga ikintu cyangwa ukaba ubwira abantu amakuru, abantu bakayumva gutandukanye. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu no kubwira ngo hari umuntu bikuzuriza ngo ejo wamubona visa. Oya, ni ukuvuga ngo ni ibintu wuzuza umuntu wawe ufite muri Australia. Ubundi ni ukuvuga ngo iyi fomu irimo fomu zibiri, hariho fomu zibiri. Hariho fomu y'umuntu uri hano muri Afrika wuzuza, ni fomu nini kabisa. Fomu ifite amakaratasi 38. Ifite amapaje 38. Iyo ngiyo y'umuntu uri hano uhaye usaba iyo visa, wuzuza iyo fomu y'amakaratasi 38. Hanyuma hagasubiraho hakabaho indi fomu y'umuntu uri muri Australia, nawe yuzuza. Ni fomu nayo ifite amakaratasi 9. Iyo ni ntoya cyane, ifite amakaratasi 9, ariko niwumva ngo amakaratasi 9 siko yose ayuzuza, ahubwo ni ukuvuga ngo muri ayo makaratasi 9, muri ibyo bintu byo kuzuza siko byose uzuzuza, ahubwo ugenda wuzuza ibikureba gusa, kuko hariho bimwe usanga kuri ano mafomu bitakureba. Habe niyo ngiyo y'uyu muntu uri hano muri Afrika, ntabwo yuzuza ayo makaratasi yose 38. Hari hamwe kwanza atangira avuga ido nido nyine giyi fomu ukuntu yuzuzwa, impamvu yayo, gutya na gutya na gutya. Aho hakabaho izindi page kuri no fomu ugenda usimbuka, usanga ziriho ibintu bitakureba, ukagenda uzisimbuka. Wenda tuvuge nkaho kuzuza ko wubatse,
nimba wubatse urahuzuza, noneho hakaba ahandi bavuga ngo uzuza nimba utubatse. Ubwo urumva iyo wubatse wuzuza hamwe, iyo waba utubatse aho ngaho kuba utubatse ukahasimba, kandi iyo utubatse baguheza naho umuntu wubatse, ubwo we wuzuza hakureba huko uri singa utubatse. Bene ibyo ni ukuvuga ngo ifite amapaje menshi gusa, ariko yose siko uyuzuza. Ubu rero wawe gutumira cyangwa se uhaye uri muri Australia nawe yuzuza iyi fomu. Iyi fomu yiwe yuzuza niyo kwerekana ko ari umuntu wo muri Australia. Kwanza agomba kuba ari umuntu ufite ubwenegihugu bwa Australia, cyangwa se ufite reka turebe hano ibintu basabye. Ibyo bavuze hano agomba kuba afite, bavuze ngo agomba kuba dore ngibi, agomba kuba ari certificate of Australian citizenship or evidence of your permanent residence in Australia. Nuko ngo ugomba kuba waravukiye muri Australia, se wenda ufite certificate y'amavuko yo muri Australia, ubaye ari umuntu wavukiye muri Australia. Waba utaravukiye muri Australia ukerekana permanent residence yawe, icyangombwa cyawe nyine kikwemerera gutura muri Australia, cyangwa ukaba uri uwo muri New Zealand. Muri New Zealand naho ufite ubwenegihugu bwa New Zealand, nawe ushobora gutumira umuntu muri ino form. Noneho hakazaho ibindi byangombwa bindi bagiye bavuga hano. Ni byinshi hano ko gusa si byinshi cyane, abantu batumva ni byinshi wenda bakagira ngo ni byinshi cyane. Ntabwo ari byinshi, nabo nyine n'ibiriya byangombwa nabo bigomba kuba biri notifiye. Ni ukuvuga umuntu wawe uri muri Australia agomba kugushakira ibyangombwa, nawe akaja kwa noteri bakabinotifiya. Abantu babishaka iyo fomu ndayishaka, uwishaka wese yonyandikira kuri iyo nimero ya WhatsApp, hanyuma tukamwereka fomu. Umuntu uri muri Australia ushobora kuba ufite abantu biwe ashaka gutumira hano muri Afurika. Iyo fomu twoyiguheza ukayisoma, wonyandikira kuri izo nimero za WhatsApp, nkayiguheza ugasoma, ukareba amakaratasi ugomba kwitegurana, ugomba kuba ufite ari tayari, ayo usabwa, maana yake amakaratasi usabwa kugira ngo wuzuze iyo fomu yo gutumira umuntu, ukayuzuza. Mu by'ukuri ni ibintu nabonye mbona nukugerageza amahirwe, kuko sino kwama mvuga ngo ni 100% umuntu wese uzapplyinze wenda arabona iyo visa, ariko kandi nta namakuru mfite yuko uwapplyinze atayibona. Nta makuru mfite yuko uwapplyinze atayibona, kuko biterwa nuko wapplyinze n'impamvu ndetse zatanzwe kugira ngo ukore ibyo bintu. Nyine wapplyinge uproposa ko woza n'uwo muntu nkawe. Ushobora kumuzana nkawe ku giti cyawe, cyangwa se ushobora kuba ufite organisation yawe muri Australia, noneho warangiza ugatumira umuntu hano muri Afurika, cyangwa se ugatumira abantu hano muri Afurika mu buryo bwa organisation, mu buryo bw'amashirahamwe. Wenda ushobora kuba ufite nk'ishirahamwe ryawe rikora ibintu runaka, warangiza noneho ugatumira abantu mu buryo bw'iyi organisation, mugatumira ukaba wotumira abantu bawe bakaza muri Australia, cyangwa ukabatumira nkawe ku giti cyawe, kuko ibyo byose bigiye bifite ama requirements zayo bisaba. Nimba utumiye umuntu nka organisation, urazana ibyangombwa bya organisation yawe ko iri registered muri Australia, organisation nyine yanditse muri leta izwi. Bene ibyo ngibyo murabyumva nyine ku bantu basobanukiwe bino bintu cyane mbabwira. So rero nimba uri umuntu uri hano muri Afurika, ukaba ufite umuntu wawe muri Australia, mwogerageza no mahirwe. Nimba uri umuntu uri muri Australia ukaba ufite abantu bawe hano muri Afurika, mwogerageza bino bintu, mukabigerageza mukareba, kuko mu by'ukuri ni ibintu bidasaba amafaranga. Nta amafaranga bisaba, nuko ngo amafaranga gusa, amafaranga
mvuga mushobora kuba mwotanga ni nk'amafaranga wenda mwoheza umuntu boriyanta mu buryo bwo gukora bino bintu ko kuzuzuza kugira gute, ariko mu buryo bujanye na leta ya Australia kuvuga ngo hari amafaranga iguca kugira ngo wuzuze bino bintu, nta mafaranga ni form wuzuza, warangiza kuyuzuza wamara gushiraho n'ibisabwa byose ugasubmiting ukabibohereza, hanyuma leta ya Australia ikagenda ikareba amadokima yawe, ikareba application yawe, ikayireba yayishima, yabona wayujuje nyine uko imeze, kuko cyane cyane baravuga ngo ikintu cya mbere uzirinde kubesha muri no application, uzirinde kubesha, kubera ko iyi application uyuzuza ukabesha hari igihe bashobora kuzogusaba ikintu ugasanga warakibeshe muri no application, amahirwe akaba arabuze. Ariko cya mbere baravuga ngo uvugisha ukuri muri no application, kuko iyi application ituza gusanga hari ikinyoma kirimwo, application yawe yose izaba ibaye zero, tuzayicisha mu ikaramu. Cyane cyane bashishikariza abantu kutabesha. Icya kabiri bakabashishikariza buri form, yaba ino form y'umuntu uri muri Afrika ahayuzuza, ahantu hambere habanza baza bakubwira ngo numara kuzuza ino form ubike kopi yayo, wohereze kopi imwe, iyindi ugende uyibike ibi yawe. Aho iyi ngiyi umuntu uri muri Australia nawe yuzuza asaba uno muntu wo muri Afrika ngwaze, nawe baramubwira ngo iyi kopi yawe numara kuyuzuza, mbere yuko uyohereza ubike kopi yayo nawe isigarane. So rero mu by'ukuri iyi ni form, na amahirwe wogerageza, amahirwe adahenze, na amahirwe adasaba amafaranga ngo urayishura ngo uragira gute. Ni ukuvuga ngo amafaranga wishura wenda nayo umuntu ugufasha kuyuzuza, akagufasha akayuzuza akayikoherereza. Kandi nawe ubaye uri umuntu uri ucangamutse, ubaza amakuru ku ruhande, abantu bakagusobanurira, ukamenya ukuntu uri buyuzuze n'uburyo uyiyoherereza, ibyo ugasanga ushobora kuba wonayikorera, ukayikorera wenyine ukagira gusa mu buryo bwo kuyohereza no kugira hari ukuntu bisa nkaho birimo akantu nyine gasa n'agacanganye, udafite amakuru byo kugora. Niho nahereye mu kiganiro mvuga ngo icyambere ni amakuru. Mbere yuko wenda ushaka kuvuga ngo reka ngo bigerageze, ugomba kubanza kubaza amakuru, ukabikora neza ufite amakuru. Byakunanira mu by'ukuri ibyo byo ni ibintu ushobora kuvugana n'umuntu n'undi mukaganira mukumvikana. Abanyakenya bazabyita ngo ni kitu kidogo, mukavugana akakuzuriza iyo form. Pfa kuba gusa ufite ibisabwa byose bikenewe akabikuzuriza, kuko uyu muntu uri muri Australia iyo amaze kuzuza iriya form yiwe ntabwo iwayohereza, ahubwo iwe arayikohereza wewe uhaye usaba visa, wewe uri hano muri Afrika arayikohereza, yamara kuyikohereza ukayatacinga kuri iriya yawe y'umuntu wa hano ukazoherereza hamwe. Uriya muri Australia we ntabwo ari uyohereza muri aho igomba koherezwa nyine application yawe yuzuye, ahubwo wewe uri hano muri Afrika ni wewe uyohereza, kuko ni wewe ufite form nini wuzuza, noneho warangiza iyindi y'umuntu wawe gusaba kugenda ukayishiraho nayo n'ibyangombwa byose bikenewe basaba, warangiza wowe uri hano muri Afrika ukabyohereza. Ni wewe byoherereza immigration ya Canada, ni wewe biboherereza, wewe uri hano, apana umuntu uri muri Australia. Uri hano ni uzohereza ubujuje no form ya hano. Wenda ushobora no kuyuzurizwa n'umuntu uri muri Australia, ariko akayohereza mu izina ryawe nkaho ari wewe uyohereje. Rero nshuti bavandimwe, ayo niyo yari amakuru nifuzaga kubagezaho. Abumva wenda hari ico bzobamarira, cyangwa boshaka kugira amakuru bamenya kubijanye n'ibi bintu mbabwiye hano bari mu kiganiro. Hari igihe umuntu avuga ibintu ugasanga byose ntubivuze,
nk'uko bimeze ukavuga ibintu ugasanga wenda hari ibyo wasize iyo urangije gukora ikiganiro nibwo uza wibuka ukavuga ati kumbe nakariya kantu mba nakababwiye n'akangaka mba nakababwiye. Ariko niyo mpamvu natwe twabyoroheje dushiraho nimero zacu, izo muhaye mubonaho, uwo twandikira inbox kuri WhatsApp, ukatwandikira tukavugana, ukaduhamagara tukagusobanurira, tukakubwira uko bikora, tukakwereka na form, noneho ukareba nimba wujuje ibisabwa, nimba ibyo basaba wabibona, nimba umuntu uri muri Australia ushobora kubona ufite ibyo byangombwa basaba kugira ngo ube wabasha kuba propose umuntu nyine ugatumira umuntu akaza muri Australia. Ibyo byose uwo twandikira tukabiguheza, tukakubwira details zose z'uko bimeze, hanyuma abantu mukagerageza amahirwe. Ntako ntabagiriye abatazogenda bafite abantu babo muri Australia kazi yenu. Mwakoze cyane rero abo twabanye, turabashimiye cyane, mugire ibihe byiza. Abafite ku manywa bari mu tuzi, mugire utuzi twiza. Twebwe hano burije ni 2:30, abari muri Afurika bose mugire ijoro ryiza, turabakunda cyane. Ciao ciao.